ga gone molato ke na le Professor Moremi fa ke na le right the Reverend Mr Malefo mo papa modimo wa phelago ga gone molato e re ke thome ka mo go Professor Moremi a tamiše phuthego ya gagwe gomme o tla re ga a fetša right the Reverend Mr Malefo le yena a tsena a tamiša motheletši go le kgausi mo re theleditše go le gona Professor ka kapa radio madumeki yao ga ke go dumediše ga ke thobe ka mafateng a matelele ke re madumeki yao go lena ka moka magoši yaka ga ke dumediše bogošigadi ga ke dumediše baruti ba bagolo ba dikereke di-bishop di-arch ke ba dumediše ka moka le bomma moruti ke dumediše ka moka le bo the right reverend ke dumediše ka kua magaeng mangaka ga borena a sekgowa baoki ka dipetlele mangaka ga borena a setšo bomma go ngaka ka kua magaeng le ka kua ga Moremi ke re thobela ke dumediša batho ka moka ba gešo ke sa šie motho ka moka le bomagolo ka kua gae ke re thobela bana ba malopo ke dumediša ka moka le ba gore šoma le bona ka mo mmogo le moapei wa pitša tše kgolo tšatšing la lekgono ka radiong ye phelang e thekga batho motse community radio station balatedi ba thieletši ba motse ke re thobela mmogo le bao ba re lebeletšing ka letlakaleng ka mola mafarahlahleng ke re dumelang ba gešo a re a leboga Prof madume a fihlile a borutho ka gare ga diatla re amogetše mongaka right the Reverend Mr Malefo se thobela ntate ka kapa wa bolela go mo ke Malefo ke Reverend ke mopapa ke modimo a phelang ke dumediša batho kua kgole le kgausi kua gae dikereke ka go fapana ka tšona mangaka ditšhupe le didupe le babadi ba dinaledi ke a letamiša wa letamišago ke Malefo ke re dumelang bana ba ntate modimo a le thuše a le roriše molemo o sa felego molemo e se ka wa lefasele e be molemo o išago batho kua mmušong thobela re a leboga Professor Moremi re a leboga Reverend Mr Malefo magagesho le khonle re lebeletše sehlogo poledišano sa go phethela moya nke ke thome ka mo go the Reverend na ge motho a le gare ba re o phethela moya ke ge go diragala eng mopapa ge motho re re o phethela moya goba ge re bolela ka motho e leng gore kwa moya o a o phethela gore bolela ka motho e leng gore o pleke tsoko wa rutiwa and then motho o fiwa tšo a fiwa go tšona go nwa le go phetha kua dinokeng le dithabeng motho o a rapela mmereko wa gage ke go tla go bereka batho ka semoya mara gore a tla kgone go bereka semoya then ke mo go tsena go taba e re go batho ba phetha motho wa phetha o nwa tše a nwang o fiwa melao ye e leng gore motho wa moya o swantše a sepole ka yona ka gore re santse re gopole gore motho wa moya le motho wa nama ga ba swane go ba le tše e leng gore motho wa moya o ba le magomo mo go ona bjale ke ge re bolela ka motho wa moya re bolela ka motho a phelago mara a ne magomo e re bolela ka magomo re bolela ka tše e leng gore ga di jewe tše e leng gore ga a di ije le mo e leng gore ga a sepele gona ga a phele bjale ka mang le mang o phela bjale ka motho e le o ka reng o ne boundary go ne mo e leng gore o fihla gona thobela nke ke tle ka mo go Professor Moremi Prof lena le ngaka ya setšo le berekiša moya ka gare ga sengaka goba bongaka ga bo ka gare ga moya taba e ya moya malome ka kapa e nyaka nke ke hlathe batho ba nke ba ikwešiše ke mo bona le bo moruti ba etla ka dibebele ba bula mangwalo a mathata ke bona ngwadile mareka mo gore re ikotsi ge re bolela ka moya re bolela ka taba ya gore ya kgwerano le modimo wa motho a ke e hlalose ga botse ge re re motho o tlo phethela moya re bolela lebakeng la gore re tlo re ya kgwerano magareng ga motho wa phelang le motho wa robetšeng re tlo leka go ruta motho go bolela le motho a e thobaletšeng kore re tlo ruta motho go bolela le mangeloi ya gabo re tlo ruta motho gore ge mangeloi a bolela ka tsela ye o swanetše o a kwa o tsebe gore ba bolela tseleng ye e rileng so ga ke e bie so moya o re kgona go hlathara o berekiša le rena ka mo lehlakoreng la rena mara ka lebaka la gore motho a kwešiše re no re ke moya
ge motho a e tla go thwasa malome ka kapa rena ka mo lehlakoreng la rena re nyaka go tseba gore a na motho a mo fang dimpho tše mo badimong ba gabo ke mang. And then ba re no motho a fang motho dimpho ke moroka motho ke pheladi re ya go nyakana le pheladi mo a leng gona re ya go tšea moya re ya go tšea pheladi ka boyena ra mogahlantšha le motho a phelang and then re ria kgwerano gore o pheladi wa robetseng nka bolele le wa phelang and then a kgone go mo fa melaetša and then re bitša moya mara ga botse ka sega gabo rena re bitša gore motho o bolela le medimo ya gabo o tlio phethela badimo ba gabo re ya kgwerano ya gore batho ba ba kgone go bolela batho ba ba kgone go kwana motho a kgone go fa o ditaba gomme o a tšee ditaba di fe batho ekwa kore wo ke taola badimong and then modimo o ke taola o bolelela ke nna ke phelang ke moya re no re ke moya motho o phethela moya ke go ria kgwerano go kgwerantšha motho e leng gore o robetše le wa phelang mara re tsoša merwalo ya ola e le go gore o ba phetha e ka ba re e tsoša ka mokgwa gore be e le ngaka ya thupe e ka ba re e tsoša ka mokgwa gore be e le ngaka ya sedupe e ka ba re e tsoša ka gore motho e be e le motho mogolo e le morutiane dikereke a ne letsha ka gare ga lapa la gage re ya go sepela ka tsela mohuta oo ya prof e ya kwagala Mr. Malefo ke eng seo se dirwago kapa se ka dirwago gore motho wo a phethelago moya a ikwe gore jwale gona ke a fola ntate ka kapa ge motho a le mo tseleng ya go phethela moya se a tlo go bona gore jwale ke fodile ke nyaka go Thomaso puku ye nngwe mo go mareka ga re badile e bolela ka taba ya moya e mo go 7 and then re thoma go 20 e re tše di tlhagago mothong ke tsona tše di tšhilafalago mapele mongaka o sa le gona fao thobela ke kgopela gore o bušeletše lengwalo le levese ya gona o e bale gape ke ikwe puku ye e bolelago ka motho ge re re o fodile goba ge re re motho o tshwenya ke moya mohlho mongwe batho ba makala gore gane nna gore nke sa fole mo moyeng mo go mareka 7 re thoma mo go 20 e re tše di hlagago mothong ke tsona tše di tšhilafatšago tše motho a di riago ga phethela moya and then ga ka se dilatele tše leng gore a ke no re ba mmotša gore wena pheta tša mohuta o motho ga a dilo tša mohuta o baebele e re tšeo di riegago mo go yena ka lebaka la o di ria ka gore a ke re motho nako nngwe o mo lefehlong wa phetha ga santse a phethe ba re tša mohuta a di jewe yena o a dija di a mo tšhilafatša ke mola motho mo go yena a ka no reng a phethela moya go riega gore motho a go phetha a bua ra makala re gore nga sa fole lebaka ke gore dielotše di a mo tšhilafatša ge e tšwela pele re mo dipeleng tša batho ke mo go hlagago dikgopolo tše mpe tša maroga gone batho ba bangwe batho ba santse ba e tsebe malome ka kapa re tlo e tšhabanne batho ba santse ba tsebe gore motho wa go phetha moya ga a rogane motho wa go phetha moya ga e be le kgodu ga utsulo tša batho kore re nyaka go ilokiša kore ke nyaka go ilokiša gore before ke tlotla mo polelong ya gago ya gore motho ga a phethela moya gore a fole santse go diagaleng motho ge a phethela moya ga a utse ga a ritše mpe go ba le dilo tšea santse a dije go swane le ge re re motho ga a je dilo tša go baba gobane re tseba gabotse gore moya o wa lefatla gore a tla kgone go bona taba tša batho a ka se bone taba tša batho a ja dilo tša go baba bjale tše di tshwenyago ke tšhilafalo ke e leng gore e tshwenya batho ba bantši ba moya ba e leng gore ba feletša memoya ya bona e sa kgone go fola o maka le motho e le motho o e leng gore re mare o feditše o right mara motho gona a sa bajwa ke moya jwale puku ye nngwe gona mo go mareka e re kua lefaseng la Kapernaume ke nyaka go thuša batho ba moya kua lefaseng la Kapernaume baruta ba Kreste ba sepela le yena tšatši le lengwe ba palela ke go fodiša kgarebe e beng e tshwa lekhulo lentšu la modimo le re ge Jesu Kreste ga e tla batho ba mo Kapernaume ba kitimela Jesu Kreste ba re gape nna re ya makala ba o sepelang le bona ba paletšwe batho ba baruta ba Kreste ba sepela le morena ba bona tše morena a di riago batho ba be le batho ba moya mara mo go bona mo bogone tšhilafalo ntšhi Jesu Kreste ga a fihla wa ba bitša mo khutamong mo sephiring
o re gane go diawa ba re morena re lekile mara re paletse o re bothata mo go lena ke gore le tšhilafetse ba makala gore morena re tšhilafala jwang ka gore nna re phele re tsamaya le wena o re mo go bona gore lena tšhilafala lena e mo malemeng a lena le mo matsogong a lena jale batho ba moya gore ba seke ba fola mo go bona ke lebaka la dipolelo tse ba di bolelago tše mpe masebo le bokgodu a re tsene mo ya ka ke nyaka gore motho wo e leng gore o ka gare ga terone ke nyaka gore motho wo e leng gore o kerekeng yeo e rilego o phethela moya gore moya o bulego o bereke ke eng seo se ka dirwago kapa ke eng seo ba se dirago gore motho wo jwale yena ka boyena ntle le gore motho wo a mo thušang a mmotse yena a tekwe gore jwale gona awa ke a fola ke aya motho ga a fodile o a laolega ga a bolela o a titheletša mo gare ga digrupu ge batho e le grupu ya batho ba ba sebago ka batho e le motho wa moya o ba kgole le tsona ka lebaka la gore nto santse re itsebe ntate ka kapa ke gore moya ga o nyake moya ga o phele mo gone go ditšhila ande ge re bolela ka tšhilafalo a re bolela ka tšhilafalo e batho ba ka go e gopola ge re bolela ka tšhilafalo re bolela ka memoya e mebe ye e leng gore batho o kry batho ba dutse ba seba ka batho ba rera motho go mmolaya mara motho wa moya a le mo go bona that's why motho wa moya ntate ka kapa a se motho e leng gore o tsene ka re ga dipolotiki go ka bona motho wa moya a tsene ka re dipolotiki o tse gore a fola e sa le molwetse o sa balwa a nkere ka mola go professor ka mola professor le kgona jwa mongaka go hlatha phapano ya meboya e gore wo kwa badimo wo kwa sekereke motlho mongwe motho o swantse a ye go thwasa sekereke a tla bereke ka metsi go ba ka dikerese jwalo le jwale ka bo dibebele jwalo jwale le kgona jwang go hlatha moya ge motho a tlile go lena malome ka kapa moya ko te fasing le le te wa fapana fela ka gore re o latela jwang ekwa mo go moya nna ge batho ba tlile go nna ke ba hlatha ka ditaola tša gešo diawa di a mpotša gabotse gore ka lebelela medimo wa ka ya dithakadu medimo wa ka ya dithakadu ya mpotša gabotse gore mo go ne modimo wa sekereke go ne modimo wa sengaka go ne modimo wa go no šika le motho o mollo mo modimo wa go hlokomela motho ka ge motho o mollo mo a sepelang gona a sepela a ne le modimo e se wa go thwasa e no ba modimo wa mohlokomedi wa gore motho a kgone go phela a be le tšhireletšo ge ke tia dipheko tša ka fase di tlompotša tša bagalabe gore alright mangelo ya a hlakelang ke a mafe ka lebelela gore thakadu seapalokgwara phoofolo go ja dihlare phoofolo go tseba go bolela le badimo e mpotša gore ke ye kae ge e le badimo ba sekereke thakadu ya mpotša ka mola e bula diatla ya mpotša re mo kwena madiba batho ba nyakega motho ke motho wa meetsi and then ge ke ya ka kua ke lebelela ka kua diphekong tša ka tša thakadu ke kry-a gore no pheko ka thakadu e re ke ya gonona mošikirite ba tša ka dinkgatlhe go ra gore modimo wa mpotša gore ho hlokomela mo monna motho o nyakega gore a phethele sekereke fela and then wo ge go nyakega gore a phethele mokgwa wa gore a kry-e dipheko a ye go rutwa dihlare ntane ke lebelela modimo wa ka mola wa mpotša gore no monna felo fa nna re botse diatla re a hlakela rena re le badimo ba geno ntane ge ba ka hlakela ba le ka moka ke a tseba gore alright motho o ne medimo e mebedi ntane se santseng ke thomo se lebelela ke gore na ke medimo e mebedi go tswa lehlakoreng le lefe and then ge re seno fetša go kry-a gore ke medimo e mebedi go tswa lehlakoreng le lefe ntane re a sepela re ya koo ge e le gore motho modimo wa gage mo gongwe o hwetse ntweng re ya go nyakana le mo motho a beng a elwa le gona and then ge e le gore o hwetse mošwa mawatle re a tseba gore bale re botsiša dipheko re rieng badimo ba re botša gabotse ba re no motho go ka kgonagala gore le tshele le ye goba ga go sa kgonagale badimo ba tlo re botša gore re ye kae nokeng ye re yang go bolela le motho and then ra kgona mmatametša gausu go ba ra nyaka seolo sa gausu go ba ra nyaka sebataola sa gausu dilo di a kgona go loka di a ba gabotse ntwa ke nyakang go e lemoša batho shi malome ka kapa memoya e a kgona go hlathega wa tseba gore wo ke mokereki wa tseba gore wo ke moruti o etša malefo o no te nyakela bebele and then a rapelele batho ba fole
and then se segolo ko gore rena re le mangaka re hlathe memoya e ka nnete then re bontshe batho ka nnete then dilo fela di ya go loka di a sepela ga botse mara nna ka ge ke le ngaka ya setso go hlatha medimo ke ba bona mola ditaoleng ditaola di ampotsa gore no mogala ba geshu tshelela ka lehlakoreng la gore then ke mo e leng gore dilo di kgona go loka di a sepela ga botse ene batho ba swanetse gore ge ba ya go thwasa ba tloge ba botšiša bahlahli ba bona gore ana mo ke leng gona ana modimo wa ka ga botse o nyaka gore nna ke thwase wa mohutama ene ke na le nnete ya gore modimo mo le mong ga roma motho gore sepela go thwasa kua ga maubane modimo o tloga go botsa o tloga gae gore bona kua ga maubane wa gore ya 1 2 3 4 re ya leboga professor mopapa nke le re botseng mo meboya ye jwale ka ge mohlomongwe e le o tee empa e latelwa ka tsela tše di fapanego jwale ka ge professor a fetša go tlhalosa go ne le motho o mongwe o bona ditaba tša motho ge a ka laeta dikerese o mongwe o bona ditaba tša motho ge a ka bula baebele o mongwe o no go lebelela lefahla la gage la mofa ditaba a se a laeta selo a se a bula selo phethelo ya meboya ye e ya swana goba e fapane a e swane lebaka la gore a e swane ke gore go ne motho o mongwe ntate ka kapa ke no swantšha ke nna o bona nna ke no rapelela motho dio di a fetoga ke no go rapelela ka re modimo ko kwa gago bopile ko wena jwale modimo ke ya go kgopela gore wena o mo thuše tene ka go mo rapelela tene ge batho ba ntse ba le mo processing ya go phetha a ke re mo re bolela ka go phetha moya ya go phetha ba kgona go bona gore nna ke swanetse go ya ka mo goba ke swanetse go ya ka mo ba bona jwang ba bona ka go phetha tše di nyakang gore ba di phethe ge batho ba re go iwa nokeng ba phethela kua nokeng ba bangwe ba dithabeng ba bangwe ba rapela sephiring ke mo moya o tlo kgonang go bolela le motho ra kgona go tseba gore motho o swanetse go ya kae ene taba eng modimo goba modimo a le go mo mothong o a tetšweletša ba bangwe medimo ya bona ba itšwelela ge ba robetše go swana le nna gape nna ntate ka kapa sale ke no re mengwaga ile ya go feta gale be ke sa tsebe gore nka tla ka ba mopapa ka rapelela batho be ke no makala e ke le sekolong ge ke rapelela batho ba thatšhega mara ke sa ba porofete nne ke no be ke rapela ke le sekolong ba thatšhega batho ba fetoga ntoela ke be ke tšeela fase ka lebaka la gore ke moya o mokgetho o fologetše mo go nna ya ba nto e leng gore e ba gona jale go ne batho ba bangwe ke le gore moya o wa ba tshwenya ke mola ke tlo go botšang kere bontši ba bona ba bona ga ba robetše ba bangwe o no re ga sepela a kgona go bona ba bangwe o no re ga a dutše a bona taba tša batho ba bangwe kgona go no re a no ponya matlhoso ga a tsoga go botša ditaba jale memoya e ya fapana and then kore moya o ko motee kwa sekereke mara e fapana ka dipereko jale batho ba santse ba ikuše gore motho a kgone go tseba gore yena o wela kae re ya leboga mopapa professor Moremi moya wa badimo o fapane jwang le meboya yeo e berekišwago ka gare ga dikereke tša go fapafapana malome ka kapa ka ge ke go botša ke re taba ye ya moya gore batho ba ikwešiše rena batho ba sedumedi ba re dumelang tabeng ya moya re e bolela ka gore ke moya e fapana ka mangeloi e re bolela ka mangeloi re bolela ka bahu ba gabo rena ba ba robetšeng ka mebereko ya bona ka mokgwa ba beng ba bereka ka gona go ya ka gore lengeloi laka le be le berekiša eng ge e le gore laka le be le berekiša ditaola and then lengeloi la reverent le be le berekiša bebele ge e le gore lengeloi a ke re le lengwe maybe la mokgwa wa khumagadi le be le berekiša meetse le be le berekiša lehlaka la boporofeta re na le batho ba e leng gore ba no kgona go lebelela ka mogare ga letsogo ba napa ba go botša ditaba memoya ye e a fapana ka ge mangeloi a fapana ke mo ke reng moya wa batho wa badimo o fapana le moya wa batho ba sekereke ka lebaka la re mangeloi a go tlogeng kua moragong ga ba phetha dilo ka go swana bangwe ba phethile dilo ba le ka mogare ga malopo ba bina moya bona e tsoga bangwe ba phethile mokgwa wa semoya ba le ka gare ga dikereke gomme go lapisa lome moya bona e tsoga bangwe ba phethile memoya bona ba matšha ka diphala moya bona e tsoga bangwe ba phethile
memoya bona ba letša makopelo gomme memoya bona e tsoga bangwe ba phethile memoya bona go no dula ka fase ga mohlare ge letšatši le ya go subela and then memoya bona e tsoga bangwe ba phethile mokgwa memoya bona ka go no letša matikwane goba lentšomane moya bona e tsoga kore moya o sepela ka gore wena mangeloi ya gago moragong kua tshepelo wa bona tsela bona ba phetetše moya bona jwang go ya ka tsela ya mangeloi ya geno ke moo ke felang ke bolemoša batho ke re re santše ge re le so nna le malefo re ka se swane re ka se thwase ka moka nna ke thwasitše ka pheta tše ke di phethang malefo ke moruti a bo thwasetše boruti ke nneo ye e tswang go modimo ntane motho a phelang le yona a e gapeletše go gore go o le moruti o re o gapeletša go porofeta o gapeletša ga go rapelela maatla le modimo le oli ye kgethwa di sepela le wena mo o sepelang gona di berekiše ka mokgwa fela modimo a go fileng tsona malome ka kapa ande ge o le ngaka lebelela gore badimo ba geno be ba epatše buang o di šale morago o epe go etša ka mokgwa badimo ba geno ba beng ba epa a go ne nto e tee tlo go palelang nto kgolo fela ke go tseba more mangelo ya geno a eme buang le nako nna badimo ba ka mokgwa nka bina mosegare ka moka mara ge letšatši le thoma le subela badimo ba bua le dikgomo badimo ba ka ke mola ka mokana ga bona ba buang ba nkaparela le ge letšatši le subela ke e reile koloi gobane ke a tseo le ge nka ba ka gare ga koloi ge go ne se sengwe se se diragalang ba tlo ntatelela gona ka mogare ga koloi ba tlo mpotša se sengwe professor ka mantšu a mangwe o nyaka go re botša gore ko gore le ge re ka kry-a ka bo 12 wa mosegare bo 11 bo 10 professor itia meropa re no tseba gore aowa o sa le kgole le medimo goba re swantse re moemele manthapamanyana goba o nyaka gore botša goreng gare ga mosegare ke bereka ka medimo wa ga bomme o ya nkadimeng ye e tswang kua soko dibeng sa merithe mebedi moraro setlhwamalogo ke ditau mosegare go bolela le bona ba go araba mara ge letšatši le subela go tla ba gešo ba le ba molepo mmatshwane ba le ba tswang kua thabeng tše kgolo ntane ke a tseba gore bao ba tla le diphiri bao ntane ke ba ge letšatši le subela bana ba ka ba nkwamanya ka metlhale ka matšatši ba re tate wena re a tseba gore o gapeletša gore koša e tšhaiše ka 5 mara re a tseba gore o ka setsukile o tšhaišitše ka 5 8 thoma 6 ke nako badimo ba gago batlang ande medimo ka kapa ke nyaka go lemoša motho o mongwe o ne le modimo wa gage ge o le motho o ka toka o ne le letswalo latela tswalo la gago ande ge o ka re o le motho wa toka o ne le ntong wa kwa e go botša gore monna dira nto ewe and then o tsebe re nto o e dirang o sepela le modimo motho o molemo mo a sepelang gona malome ka kapa o sepela le modimo wa ga ke fela ke botša batho ba bantšhi ba ke sepela le bona ke re nna ke phela bophelo bo bongwe bo e leng gore le nna nka re ke a tenyaka ke nyako tukwišiša ke tukwišiše ka nako e nngwe why ke kgona re sepela malome ka kapa go tle lentso le re ema then ke eme badimo ba bolelele nna ba tšee molaetša ke o fitlhiše go motho o ba reng ke o fitlhiše be gona ke lokologa ke sepele bale motho o moya gabotse wa berekang ka moya nakong ye ntšhi go hlwa re re reila dikoloi riang e no ba bothata re no gapeletša re ka no topotša re ya kgona mara a o tsebe gore nako badimo nako batlang batla ka nako bona ba nyakang ene ba tla ka maatla ka mokgwa ba ka kgonang go nyaka go bona gore moya o ne maatla o bone nako o swere motho malome ka kapa o tšea banna ba ba 5 ka letsogo le letea ba beele kamo tšea banna ba ba 5 ka letsogo le letea ba beele kamo ke moya motho ola wa go bontšha gore mo go yena ga a sane a nnoši o ne le motho o mongwe wa leng gona professor o kwagala gabotse ke nyaka re before re ya ka mo go mopapa ka mo nke ke go botše potšo e tee ya gore lena jwale ka dingaka tša setšo ge le šetše le kereile go hlatha motho wo gore o na le moya wa badimo ebile o swere ke mang le mothasiša le mo kgethela dijo goba jwale ka ge a le ka re ga thwaso a phethela moya wa badimo ba gabo o ja ntongwe le engwe malome ka kapa motho wa semoya ge re bolela ka motho go ba le badimo a go nyake ge motho go rata dijo ntwa mathomo motho go rata dijo o ba le bothata ge re tla tabeng ya semoya ka lebaka la gore badimo a ba nyake gore ka moteng o kry-e o kgoši gobane sa mathomo motho wa go ba le badimo moya mpa ga ge e phela e tletše moya badimo ge o nyaka go bona gore motho wa semoya ba ka go riala mohlolo ija o tlatše mpatše tse o fetše o tšee moropa o bee mola gore a rieng a re bineng o tlo bona gore go ne ntong o e dirileng e seng right dijo badimo ba go kgethela mara empa go no fapana ka mokgwa wa gore batho re thwasa dimpang dintše di jwang nna baka a ba je dikateng
ebile a ba je maswafo mathasane aka ke thwaso ye nna ke e thwasitšeng ya gore tše ga di jewe ene dilo tše dingwe ge ba re a o diria a di nyaka o tlo o botšiša kudu gore why tše ke sa dirie nna ngaka ka ile mpotša gore ngwanaka ka lebaka la gore wa tepona gore o phethela semoya a re nyake o je dilo tša go hlakahlakana ija se se bonalang o se je le gona ka nako yeo then ge o ka lebelela ka nako ye nngwe malome ka kapa batho ba bantši o kry ba re ba se ka ja nama ba se ka ja bogobe ba go fiša ba se ka ja mokgwa wa gore ba bangwe maybe ba se ka ja bomai ba bangwe dilo tše dintše di sepela le diporofete o gopole gore o kgona go ba motho wa modimo motho wa go bereka ka badimo o kry-ile gore o sepela o ne le seješo ka moteng o kgona go ba motho wa badimo go ya ka gore re ka thosa re le 50 mara wa kry-a re sa je dijo tša go swana ba bangwe a ba je bogobe botšhou ba je bogobe bo brown so moya o ne le kilelo ya dijo ke dumelelana le bao ba re moya o na le kilelo ya dijo. The right Reverend Mr. Malefo mongaka moya na dijo di a kgona go palliša moya go thibologa ge motho a o phethela kua ga Moremi nna ke moruti kua ga Moremi ba gona bo mokgekolo wa professor ba bereka ka moya re bereka ka moka tše nna ke di bona go kua di so motho wa moya ga a nubala man ke re ke nyako no bia straight motho wa moya ka lebaka la gore bontši ba batho ntate ka kapa go ka sepela mo mabenkeleng o kgona o kry-a motho a nwele thabola mmotlana e le motho moya ga go thomang go tshwenya lebaka la gore taba ya madila mo mothong wa moya wa phetha go moya a se ka anwa ke lebaka la gore o no kry-a motho ga a nwele napile go ba le bošaedi ba go bolela taba tše dintše di sa lokago mo ka lebaka la gore motho ga a nwele bodila nako ngwe ga a be le letswalo le magomo go ne dijo tše e leng gore motho ga a di ije ka lebaka la gore dijo tše dingwe di šitiša mangele go swane le nna ntate ka kapa nna bošego e ke robetše nna ke moporofetane mara bošego e ke robetše legodimo le kgona go mpotša gore forogo ke tsoga ke botše ka kapa kere mara ke kgona go tseba gore ge nka ja dijo tše e leng gore a di nyakege mo go nna then a gone nto e tlo riegang ebile nka feletša ke bajo jale polelo ke gore motho wa moya o ba le dijo tša dijang that's why ke bolela gabotse gore batho ba ba phethela go moya ba ba le magomo gore motho o fodile ntate ka kapa o a tseba gore sa mohuto ga se nyakege sa mohuto se a nyakega ka lebaka la dijo tše dingwe mangelo ya ge ba fitlha mo mothong ba palela ke go bola le yena ka lebaka la gore motho ba mo kry-a hlakahlakane ke boletše gabotse moya ke thoma ka re moya ga o rate motho wa go ba le tšhilafala mo go yena ka lebaka la gore go ne dijo tše dingwe ge motho ga a di jile ntate ka kapa re bolele straight go ne dijo tše dingwe motho ga a di jile di a mo tšhilafatša right re ya leboga nke ke dire ka tsela ye metsotswana mebedi fela re ya boa. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. nna ke Patrick Lesola ka mo lefiso ka mo ke tlile mo wa Moremi mo ke tliša motlogolo wa ka leng Elias gore ba tlo mo thuša nane le sefola mo lotong mo a ne le go setwe go gabotse mo mmeleng mmele a no tlhakatlhakana a ne le go jemanyana ka re ke fitlha mo Moremi a reno monna ešo tšeo ke nna ke dilo tse ke di kgonang ka dila ka ene ke tla mo lokiša Moremi a tsang a re felela pele gore le ene re nne mo fona kwananyana a re ofara place for mahala gore a kgone go phetha tše monne wa tshwantša be right ka tsona go nna le ke le bane bile ke a leboa ka re ke bona different o gagolo gore no monna o nthusitse go feta ka mokgone ke nagana ka gona ke mo monna le shushu le loto le le photlhetse le ntho ne mo tswile ebile ba kgone go ikritha e tlogile o nthusitse ka matla monna Moremi a ke le a seranga pole ne ke tshwere ke sefola ke tlile mo Dr. Moremi nna ke Patrick Lesola ka mo lefiso ka mo ke tlile mo wa Moremi mo ke tliša motlogolo wa ka leng Elias gore ba tlo mo thuša nane le sefola mo lotong mo a ne le go setwe go gabotse mo mmeleng mmele a no tlhakatlhakana a ne le go jemanyana ka re ke fitlha mo Moremi a reno monna ešo tšeo ke nna ke dilo tse ke di kgonang ka dila ka ene ke tla mo lokiša Moremi a tsang a re felela pele gore le ene re nne mo fona kwananyana a re ofara place for mahala gore a kgone go phetha tše monne wa tshwantša be right ka tsona go nna le ke le bane bile ke a leboa ka re ke bona different o gagolo gore no monna o nthusitse go feta ka mokgone ke nagana ka gona
ke mo monna le shushu le loto le photlhetse le ntho ne mo tswile ebile ba kgone go ikrita e tlogile o nthusitse ka matla mo moreng ke la sranga pole ne ke tsere ke skola ke right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM a re tšwela pele go leboga batho ka moka ga bona bao ba tsenego ka gare ga letlakala la Facebook la Dr. Moremi a go bogela ditiragalo tše di diragalago ka fa kare ga mmago kgoparara re leboga batho bao ba tunneng to 96.3 FM re leboga batho bao ba re tshwerego ka www.mcrs.co.za re tlišitše ditaba tše bohlokwa re tlišitše ditaba tše monate re tlišitše tharollo ya batho bao e lego gore ba phethela moya kgole le kgauswi moo ba phethago gona letšatšing la lekgono mopapa ke nyaka go tla ka go wena pele ke tlo ya ka mola go Professor Moremi ka mola go Professor Moremi ke swere potšišo ye nngwe kotwana nke a tepeakanye ga botse ke etla nke mongaka o re abele kapa o re solele dikilelo ka moka ga tšona kapa dikilelo ka kakaretšo tša ge motho a phethela moya kore dikilelo le ditšhilafalo ke kgopela o nabe ka tšona mongaka 59 Jesaya letsogo la morena ga se le le kopana le ka palelang go kwa batho se se palelišago batho gore ba kopane le mangelo ya bona data ka kapa ke matsogo a bona a tletše go madi batho ba mebele a bona goba matsogo a bona a tšhilafetše batho ba menwana ya bona ya šupa motho wa moya ga a šupe motho e lego motho wa moya ga a šupe ka gobane ga a šupa motho ka monwana o a tšhilafala motho wa moya ga ebe motho e leng gore o tšema seba ka batho motho wa moya ga a utswi motho wa moya ga a koditlwe ga a hlole jale batho ba bantši ba phethela go moya ba ba le probleme ya gore o kry-e le gore motho o phethela moya mara o sa kgona go seba ka o mongwe mara motho ga a lemoge gore o tšhilafatša lengelo la gaga ke moo batho ba makalang gore gane nna medimo ya ka e reng sa tle go nna goba mangelo ya ka reng a reng a sa bolelele nna bošigo goba mosegare jale batho ba santše ba tsebe gore motho ga a phethela tšhilafalo ye ntšhi mo go batho gape ke taba ya dijo ke sa ya ganelela batho go ne dijo tše motho wa moya ga a swane le motho wa phelago jale ka mang le mang ka lebaka la gore motho wa moya o a laola professor o e beile ga botsare motho e go tsošitše go tsošwa lengelo la gabo le leng gore le santse le tsoge mo godimo ga gage le bereke gore mmereko wa lengelo la gage o be mo go yena jale go ba le tsela ye mangelo ya bolelang le yena ka yona mara tsela ye e blocka ke tšhilafalo ye re bago le yona kudikuri rena batho ba moya jale tšhilafalo ke e ntšhi ntate ka kapang ka e tlhalosa go tlogong jale go tlhalosa mara tšhilafalo e ntšhi ke leleme gobane leleme a la loka ge motho wa moya a bolela ditaba batho ba boa ba elwa mangelo ya tsoga kwa le godimo a motsogela matla ke mola motho wa moya o santse e be motho e leng gore o phela sephiring a na nnoši ge e le gore ke motho wa go porofeta ka baebele a phela a bala baebele ge e le gore ke motho wa dikerese a phela a rapela lebaka ke gore ga ka kry-a nako e ntšhi ya go kgona go relaxa and ntate ka kapa go bohloko gore motho o kry-e le gore o phethela moya mo a phethela go moya gona and then go ne o phela go swere ditaba so go ne o le go swere ditaba o tse go ka ba le nako ya go swara ditaba tše ntšhi ke mo go tsoga go masebo le bana ba botsona le memona ka mogare that's why ke bolela ga botse gore kua ke Kapernaume modimo o ile a re ga a fitlha Jesu Kriste a kry-a baruta ba gage ba sepela le yena mara ba tshepagala ga ba lebeletše a bona gore mo go bona lebaka ke gore ba tletše ka taba ya papadi ye ntšhi that's why ba paletše ke go fodiša motho lankwešiša jale ka kakaretšo polelo ya gago ke ya karetša ka gore batho ba moya tšhilafalo ya bona e kgolokgolo ditšhilafalo ka moka ka di bona mara tšhilafalo e kgolo ke leleme right Professor Moremi ke tla ka go wena ngwanešo kore re le ba babedi mara ke le bantšhitša ka mo go wena ka fa a re boleleng ka moya e ka ba moya wa go nore bošigo o robetše o bone dipono o di tsamaiše batho ba thušege batho ba fole e ka ba mohlomongwe gore ke nore ke dutše modimo a nonketela re go nna re monanko botse Moremi gore taba ke sekete dilo tše ke ka moka ga tšona ge motho a ka re a robetše a thoma a bona dipono tša go tsamaiša ditaba motho ga a ka re a nobe a dutše
a tlela ke ditaba tša gore botša motho gore taba ke sekete na batho ba ke ka moka ga bona ruri as long as ba na le tsela ya go bona se sengwe ba swanetse ba thwase ka moka ga bona ka kapa radio motho mongwe le o mongwe ka ge ke boletše ka re na le mangeloi ya mararo motho o na le lengeloi la go tswa gagabo mme go ne lengeloi la go tswa gagabo tate go na le modimo o motho a riellwang ka yena ka mokana ga rena ga re tlio ba dingaka ebile ga re tlio ba baprofeta ka moka motho mongwe le o mongwe o na le lengeloi a gone motho a hlokang lengeloi le a mo šireletše o ka ba ngwana o rieletšwe ga o a riellwa sedimong ge ngwana a riellwa badimo ba mmala ba tseba re kwa mang o mo rieletše a wa mo rielela ngwana o ge a bona ditoro ge a go fa toro a re go nyaka o rientwa gore a se gore santse o thwasa ka kapa modimo wa ngaka goba moprofeta o go botša straight re ngwana ka ke nyaka o tšee merwalo yaka ya go thwasa ekwa ke nyaka gore o ye go ithuta goba o ye go tšea lehlaka la boprofeta kerekeng ye e rileng goba ngakeng ye e rileng motho wa nnete wa go swara ke badimo ba mmontšha mo a yang go thwasa gone ke mo ke re nna ka letšatši le ke yang go thwasa ka phekola ke motho badimo ba ntsošitše bošego ba re tsoga ka tsoga ba re tsamaya ka gare ga sethoga ka gare ga sethoga ba re epa dihlare ka diepa ka re ge ke fitla ga efurugo ka fitla ke swere mokotla ba re tšea mokotla o botša bageno ba go pakele dipeke o sepele lekgono o ye thwasong ka re kae ba re motetema ga komane ka re ge ke fitla ga komane ngaka ka ya re ke be ke go emetše napo namele ka mo loring re ya sepela re ya Witbank ka namela ka loring ra ya Witbank ge re fitla re a ke re ya go sene selo ra ke ra go le molala a re badimo ba gago ba re dule mo ko go thwasišetše mo ka thwasa ka leswiswi ka ba ka fetša go thwasa ka leswiswi pitšo motho wa moya o a romelwang go thwasa o a romiwa motho wa ditoro o no ba le ditoro motho a fa motho maele and then motho a phologa so ka moka re ka se thwase mara e fela ka moka re ne badimo ekwa re ne badimo ka moka mapele prof gona fao batho ka moka ga rena re na le badimo empa ga se rena ka moka ba e leng gore badimo ba ka romela go a go thwasa o rialo ke rialo ebile ka kapa ke a e gatelela ke re motho o mongwe le o mongwe wa belegeng ke monna le mosadi o ne le modimo wa mo hlokometšeng a modišitšeng a mo fang ditoro mara e setša gore a ye go thwasa wo e lego gore ba nyaka gore a ye go thwasa thwaso ke mpho ngwana o belega le yona ba tlo mmotša straight ba re tsamaya go thwasa ga mokete ya professor o e beile batho ka moka ga rena re na le badimo empa ga se rena ka moka ba e leng gore re swantse re ye go thwasa re be dingaka lebaka šile malome ka kapa lefase le ka moka le a lora lefase le ka moka lefase le a lora lefase le ka moka ge le fetša go ja le a botla re ka se thwase ka moka mo lefase balwetše tlo ba bomang šiwe reverend a ke tsebe gore modimo re no yona ke nnete ntate ka kapa wa mpona nna ke mopapa ke moruti a ke ngaka and a ke ne badimo ba gore ke santse ke tšeme ke porofeta batho nna ke a ba rapelela ba fola a ke tsora nkuša ntate o moruti ga o ngaka a ke ngaka a ke moporofeta nne ke porofeta ka lentšo mara ke no e bea ga botsebana ke porofeta ka lentšo ga ke bolela puku ke re sekologang mošamagodimo o batametše ke porofeta jalo ga ke re metaphor no alright no e ya kwagala mopapa tobela go phethela moya go tšea nako e kakang gore motho a bulege a bereke moya ga o ne nako ebile o ka se tsebe gore gore go le motho like le nna nka se tsebe gore moya ka o tlolokaneng ka mara se lokišago moya ke ge motho a ka bona maikemišetšo a thietša moya go o bolela and then a pheta tše di swanetšego a latela dithuto le melao ebile motho a se nyatše ebile a se botše kudu gape gone motho o mongwe data ka kapa o botša kudu o botša kudu o kry-e a le kua troneng
and then a butša gape molwetši o dutše 38 years ke puku o dutše 38 years a le kua sedibeng sa Bethesda ba sa botšiše gore ga botse mara nna ke tlo sepolaneng moo batho ba tsena ka mogare ga sediba ba etša ba fodile yena motho a sa fele pelo go fitlhelela ge morena Jesu a fitlha a mo lebelela re mara motho e ke kgalale mo ore wena monna molato ke eng gore morena ke hloka wa ka go ntsentšha 38 years motho a dutše sedibeng ke hloka wa ka go ntsentšha gore le nna ke tšwa ke fodile Jesu Kriste a ra ga mo lebelela a bona re motho o ne tumelo a re wena mona emelela tšea merolo ga go sepele tumelo ga go fodišitše jale nako ya moya ntate ka kapa ga gone motho a ka go botša gore e neng moya o laola ke mangelo ya motho gore a kgotsofetše jale bontši ntate ka kapa go ba felela mangelo ya bona nako ke ka moo ke go botšang ke re nna ke moruti ke mopapa ke porofeta ka ye ka puku ene a ke felele modimo pelo ka re modimo nna ka gore ke porofeta ka puku gona a ke goelele nna and then ke tšeme ke re modimo ore no prof ya ke na le potšišo for wena kgoši yaka ke kgopela gore ka maitemogelo a gago o nnabenyana ka yona gore motheletše a ikwe gabotse dingaka di ikwe gabotse le batho ba e leng gore ba sa le ka gare ga thwaso e sa le bo makgolo ba ikwe gabotse le batho ba e leng gore ba duma dingaka ba duma bo makgolo ba ikwe gabotse taba e ka lehlakoreng la moya wa badimo na motho o kgone o thwasa a fetše gore tsho a se ka bereka na phoso e ba ya mang ka baka la gore o tlile a phethela moya wa sedimo na jwaleng kana a sa bereke ke potšišo e botse malome ka kapa jwale ka ge re le bahlahli mangaka baruti basebeletsi re berekang ka batho ngwana o tla go wena o a fihla a tshwenya ke tše di mo tshwenyang a re go fihla go rena ngwana re ga se no tsena ka gare ga lefehlo goba ngwana re ga fetša go tsena ka gare ga thwaso goba ngwana re ga fetša go tsena ka gare ga thwaso ya semoya a thoma go tshwenya ke matshwenyego a kua gae nako ya tsamaya a sa ithuta a sa lebeletše tša ditletšeng ka mo ga sa ria selo ka mo nako ya tsamaya mengwage mebedi ya fela ngwana badimo ba re ba monyaka gae gae kry-a selo go ya go fihleng gae ngwana o mabona ya go tima gobana ga ithuta selo a re bolelele tabeng ya ngwana o e leng gore o ka gare ga thwaso ngwana o nyaka thuto rena bahlahli ga re mofa a re bafe ge o le ngaka o swantse o tsebe gore ge o amogela lethwasane o tlo mo ruta ditaola o tlo mo ruta dihlaga o tlo mo ruta maele o tlo mo fa maele o tlo mo ruta go bolela le batho o tlo mo ruta mekgwa a re nyake ya gabo re nyaka ya ka mo bongakeng motho ge a thoma a tsena ka gare ga bongaka o a tšhentšha a re sa re mekgwa ya gae santse a bereka ka yona o swanetše go bereka ka mekgwa ya bongaka bo ne le melao ya gona le dipeelano ntle le ge o le motho fela and then re ne go kry-a e le gore ka nako ye nngwe rena bahlahli re feila bana ba ka nako ye nngwe re ne go kry-a e le gore seo se hlola ke lebaka la gore bana ba ba tlileng go rena ba tlileng go thwasa ba feila rena ga ba ko melao ya rena go na le ntongo ba re batho ba tswalela batho ka dipelo re ka seswane mara nna ke le moremi pele ga sefatlhego sa modimo ke na le nneta gore yeo nka se tloge ke e dirile nna malome ka kapa bana ba le ba leng ka mola gae ke bolela ka batho ba bagolo ba gona ba ba nkwang ba gona ba ba sa nkweng ntše le ba bagolo and then nna mmereko wa ka ke gore ka mehla le ka matšatši ke ba fe maele ba tšea a ba tšee ke ba fe maele ka nako ye re rutang ba bangwe o kry-a o mongwe ngwana a ketima le mo a enwa mabjala ke motho o mogolo ka nako mapele prof o ruta batho
o mongwe o wa kitima o ipsina ka dihalamnga kana motho o tlile o ka o thwasong tlile ka gare ga thwaso modiši wa dinku o diša tše di lego gona ye swatlhangwe bo fa matolo o nyako e tsentšha ka gare ga lešaka mara ge e tšhekela modiši e tlio tšhaba modiši a ka se dumele go tlogela sekgobokthwana se se leng gona sa dinku ka lebaka la nku e teeleng ye kgolo e bonang diphoso gomme wa tlogela bana ba e leng gore ba go theeletše nakong ye nngwe re feila ke bana ba re ba rutang bongaka ke bona ba re feilang ene batho ba ba bona so ke yona nto e tlo hlolang gore go sasa motho a re nna ba ntswaletše nna a tsebe selo ka nako ya batho ba beng ba rutiwa o be a ile mo yena go sa jwala bofete o ka no thwasa 5 years jwaleng go tlo no phela go le gona o ka no thwasa 10 years jwala o tlo no bokereya nako nngwe malome ka kapa bana ba rena ba re ba rutang ba didiba ka dilo tša go swana le tšeo wa bona ge ngwana ile thwasong malome ka kapa santse a tseba re ntwa mathomo thwasong a se ga gabo one ene thwasong a tlela go dula ke mofeti ka 6 months santse o botse ba dilo 6 months fela santse o botse ba dilo di sepele ga botse ka gare ga thwaso so re feila ke bana ba rena so bahlahli ba profeta ba sebeletsi mangaka a setšo maele a nna nka bolelang le mangaka a gešo le ba profeta ba gešo ke re a re ruteng bao ba dumelang o tlo bona malome ka kapa o tlo makala tšatši le lengwe batho ba thwasitše ba le 5 o motee a re nna ke tswaletšwe mara 4 e buletšwe ga o ka mmotšiša gore o ka botšiša 4 ye gore boa ge e be ba rutiwa o ba le kae ba tlo go botsa gore motho o ba tshwenya a sa theeletše kobela gage se batho ba swanetšeng go se lemoga ke gore ka nako o thwasang ngwana o mongwe sekolong o bala buka nako o e senyang a e sa tlo o boa malome ka kapa thwaso e ne le nto re bitsang gore ke fail ene batswadi ka nako ye nngwe le bona ke batswadi ba bana ba e leng gore ba ba thwasiša santse ba thušane le bahlahli ba gapeletše bana ba gore ba ko le like o le motswadi o seke wa tšhaba re ka tšatši le lengwe o no tsoga gore e re ke ye ngakeng ke ye go bona gore wa ka ngwana o riang ge o fitlha ngwana a sa thabile a re o tlo mo fa tšhelete o mo tšee gore wa tsere keng ke kgopela dipheko ge e le gore o ile go profeta o reri o profeta ka angare ka metsi tla lona a biemo nko lebelele kua gae o bone gore ga botse motho o riang mo ke gore o tlhotlheletša batswadi gore ge ba išitše bana thwasong kapa go ile banna ba bona kapa go ile basadi ba bona ba seke ba no dula ba raoa o a thwasa nke ba phentše ba ia ba nyaka go tseba gore ngwana wa rena o sepela jwang ka gare ga thwaso ya gape kapa kgwedi ye nngwe le ye nngwe santse ba ye go nyaka go bona gore ye kgwedi o riileng ye kgwedi and then ba kry-e le gore motho a rie selo ba tšee mohlahli wa gage nako e sa ba dumelela mohlahli why motho a sa tsebe selo nako nngwe batho ba re ga ba fetša go tsena ka gare ga thwaso motho a re a ke bone badimo baka o dutše berekela go ja mae o ja makwenya a rie selo wena o busy o le ngaka mehle le mehle wa tsoga o ne le balwetši a ba hlapiše balwetši ba ebile wa ba roga ntane after mo o nyaka gore wena o kuke badimo ba tliše mo go yena ba bona a e kgonagale bana ba ba swanetše go tseba gore ka gare ga thwasong ke ka gare ga leeto ene leeto le le thata le le nyakang gore motho ga a le ka gare ga lona malome ka kapa tsoga o ye sekgweng tsoga o alafe balwetši ge badimo ba sa tle go wena o tlo tseba go ba omanya badimo ke alafa balwetši ke epa dihlare ke tuthuta ditaola ke ya di tseba a na ditoro di kae o a ba botšiša boale ke nyaka ditoro ntane ba tlatla le ditoro o ska tsenelela kudu prof o tsene prof o tsene mara ke rata maele a gago a gore batswadi kapa banna le basadi nke ba nyake go tseba gore na ngwanaka o sepela jo o a bona kapa ga bona mopapa ke ne le putšo ya mafelelo pele mohlomongwe re ka topa batheletše ba babedi ba bararo ka lehlakoreng la semoya mohlomongwe wa sekereke kapa wa sekereke ke ebie jwalo wo o berekago ka bodikerese bo dibaebele bo metsi mohlomongwe le ba go bona ka sefega na go a kgonagala gore motho a phethele moya a fetše le yena moya wa gago o seko a bereka a ntše a laetile dikerese a ntše a botše dibebele gape tate ka kapa go a kgonega ene go kgona
ke dumelana le professor ge a re nako nngwe bobodu ba motho bo hlolla motho gore a se ka bona bogolo ba mangelo ya gabo. Ga go kgole ntate ka kapa gore motho re re o kua o a thušiwa mara o kry le gore motho ga a tsebe le gore modimo wa moswereng e be e le motho wa go bereka jwang. Ke mola o bonang batho bana ba bantši goba batho ba bantši ntate ka kapa mo ditoroneng mo ge ba phetha ke batho ba e leng gore bontši ba bona ka lebaka la bobodu ba hlola kore ba batho ba e le gore ba kopisa ba bang. Motho o bona motho a kgone go bona taba tša batho ka baebele ka lebaka la gore ke sebodu o tlwaetše go kopisa and then e ba motho e leng gore o ekiša ba bang bale gane o timetša medimo wa gabo. Ke mola motho ga a fitlhago gae tšatši le lengwe baebele ebile ga re ke profeta ka yone ya motšhabela goba metse jale e tloga e kgonega ntate ka kapa kudu melao batho ba bantši ba feila ka taba ya go setšetše melao ya mo ba ile go gona. Jale ke mo e leng gore batho ba bantši o kry le gore go sasa ba re no kua ke tswang gona gape nna ba nthuta selo kua ke tswang gona motho le bana ba o jela tšhelete ka for mahala ke lebaka la gore batho ba bantši ga ba tepe nako ya go thietša mangelo ya bona ntate ka kapa ge ba bolela le bona. Ke mona ke bolelang ga botse ke re lengeloi ntate ka kapa la ka se bolele le wena a gone motho a ka lora mošego mara mosegara a be a seba ka batho ba bangwe. Ke mola o bona bošego batho ba bolela ba nnoši ke lebaka la gore o kry motho a bolela nnoši ka tšee beng a dira mosegare tše di sa lokago mara ge motho a ka thietša mo a lego gona mo ba mo rutago gona tše ba mo rutago tšona ke mo a tlo kgona go bona bogolo ba badimo ba gago ba medimo ya gabo goba mangelo ya gabo bjale mara ge a ka se thietše melao le ditsela ke mola motho ga a fitlha gae gore tsho napile batho ba ba raoa ka kapa a ne nnete. Re a leboga ga ke tsebe rena profo metsotswana mebedi kapa e meraro go na le seo a ratago go se bontšha pele re ka ya megaleng mohlomong re no tšea batheletše ba babedi ba bararo. Malome ka kapa ga ke lemoše batho gore motho moya a ka se rugane a ria boganka a tsana ka gare ga lekgotla a compara batho a boga motho wa moya a e dira tsebing ke a loka e kgonagale. Motho wa moya malome ka kapa o swanetše go ba yo boleta ke modiši ge batho ba etla ba llela go wena thieletša o fe maele mo go nyakegang. Motho wa moya ga a tšee ke dipolelo motho wa moya ga a no kgahla ke dilo tša go tše di sentše di botse. So ntho ke nyakang go e lemoša go bomme go bontate ba e leng gore ga jwale ge re bolela so ba ka thwasong moya o ka se bereke go lena le sa boledišane moya o ka se bereke go lena e le gore go mongwe ga tsena ka thwasong o mongwe o fetogela o mongwe moya o ka se bereke. Bana ba gabo rena ba ba leng ka thwasong o fihlile thwasong a o sa tlile thwasong o fila o ka re o ka gae moya wa gago o a tiditela wena self le ka molapeng leo ga wa tlela go dula. Re a leboga ke gopela re megaleng ya 0648582771 0648582771 0648582771 le gona ka mola letlakaleng la WhatsApp line ya rena le gona le a bereka o ka botšiša gona fao kapa wa lahlela maikutlo a gago gona fao go 0648582771 0648582771 ke na le professor Moremi ka fa ke na le right the reverend Mr. Malefo re lebeletše taba ya go phethela moya ke dumela gore motheletše kgole le kgauswi mo a theleditše go a le gona ruri ka nnete o tloga a ithutile tše dintšhi kudu bo makgolo dikobela ka gare ga dikobela tše dintšhi tša go fapana ba ithutile dilo tše dintšhi re ke tope motheletše a šwena fa msereso se mo yena kwande yeo baba akwande nivukile ga ke tsogile ntate ka kapa nka dumedisa le bo professor ka mo le bo papa thobela mama matshelo a ntse a tsamayang awa sa leka re sa gatatala e bola mama re a leka man ya se nna ke kopa o botsa potso e nngwe ke kopa o botsa ga e ka re nakong o ile pineng o ile o bogela fela o le motho o ile o bogela e be e le gore ga o fitlha mono bo go ba le dithonyana ka re moanyana o itse o tsatsaega ga o fetsa o tsatsaega ba setse ba go penya ka mo le hei wa thwasa
matsatsi a mabedi fela ga o bone sepe go le fifi. Lebaka ko gore ba go tšeri badimo ga se ba go romela wena ba go retse gore o ye košeng ka lebaka la gore morupa ke taelo ka bona ge o lla o šikintšhitše modimo o mongwe mo go wena o ba sa nyakang gore o mo fe nako a be a go botse gore o ye go thwasa kae bao ba no go tšea ba re ya ebile wa thwasa ke phoso. Ile morago ga foo e be ile gore go etsagala gore ga le tlamehile o bina e be maoto a bopega ke le selo se sengwe le ka se go bjana mme o beile tšhelete ka ga ke bone sepe ke motho fela mare ka ditoro ke kgone go bona mola le mola. Taba ke gore mama wena o ile go thwasa o sebe wa kwa badimo ba geno goba le mohlahli wa beng a go thusa a senka go nyakela gore modimo wa geno re o ye go thwasa kae and then ya bobedi modimo wa geno o nyaka go thwasa jwang maybe badimo ba gago be ba sa nyake go bona o bina go swantse o be ngaka ya lekehla ya thupe goba o be motho e leng gore o bereka ka sekereke motho a ne go tšea a re nambile gona mo ebile wa thwasa ebile wa patela ke bošaedi. Botlhoko ke gore gone e be ya nyala ga e sa le ne ka lemala a nthalla sefapano a re tsamaya o ye mo yang teng ga gona sepe se se ka go lokela. Vale yeo mama jwale ka ge ke le ngaka ya setšo ke bošaedi ntwa mokhuto ga re dumele ebile ga e nyakege ge o le ngaka ga wa swanela gore ge e le gore bo thuša motho o bo mmotse gore o ka no ya mo yang ga gone nto e tlo go lokelang a e bereke ka mokgwa motho go patetse o feditše thuša motho a sepele ga gago go le gabotse so taba ge e le so mama e nyaka ke tlo go founela ka morago gore tle re e dulele fase re bone gore re ka e lokiša jwang gobane mmereko wa rena re le dingaka a se go tshošetša balwetši ebile a se go tshošetša mathosana a rena mmereko wa rena re le dingaka ke go thwasiša batho re ba hlahle re ba fe maele a mabotse seng gore re ba thušetše motho ga a go bona go tšhabe a e nyakege ka mokgoma. Ntate Prof ke re le dipeta tsa teng ne di sa dule matsogo maoto ne di sa dule dipeta tsa teng ke ile ka di botha fela lo ka di bea mola no e re ke tšee number tša gago mama ke tlo bolela le wena ke tšhaiša mo ke a leboga Ntate Prof. Thank you mama. 0648582771 0648582771 go ba letlakaleng la Dr. Moremi la Facebook go ba letlakaleng la WhatsApp line ya rena ya 0648582771 Prof a ke tsebe man ke gopela gore ge e ka ba mohlong mongwe ga go kgonagale o tlampotša e re ke tope motheletšo wa mafelelo emsere se bo mo entumele a re gona le kae ke kgopela letlhabošeng lentšu mama ke kgopelo bole botsisa ba le theleditše ke na le go bona dipono mara di fele di tla di timela nako nngwe di atla nako nngwe di a timela ke kgopelo botsisa Prof go gore nna go diregang nna le go wara ka gore nako nngwe ke lora selo sa mannete se a direga mara di na le nako dipono mama maelang ka go fa ngona o swanetse o kreye taelo ya go tloša moya ye e sa nyakegeng ye e šitantšhang ditoro tša gago gore dilo tša gago di tle di loke di sepele gabotse ditoro tša gago di buele ka mokgwa o di tsebang gobane se ke se kwang o re ditoro tša gago ge o di lorile go a phethagala malefošo ga go botse taelo sa ntšeng o ikereng wena ga o le ka mokgwa o mme wa ka o swanetse o be motho e leng gore o swantse o išiwe kua nokeng o ye go hlapišiwa go fetša go hlapišiwa ke mo e leng gore ge o ka kry-a taelo ya go hlapišiwa mo nokeng ra go tšea ra go hlapiša and then ge re go hlapišitše kua nokeng then moleko ba go berekileng ka ona o tlo kgone go šala kua ke mo e leng gore o tlo kgona gore toro tše and then ge o lorile o seke wa lebala ka gobane ditoro go di lora di phethagala gore re o motho go bona ka ditoro wa nkwa mama o motho go bona ka ditoro ka gore ge nkebe o se motho go bona ka ditoro nkebe o le motho le gore bo swantse gore ge nkebe o bona ditoro o bona ditoro e be tše le gore ga se tša nnete mare bjale ka gore wa di bona di a phethagala go raya gore o motho go bontšhwa ka ditoro o swantse ka re fa dinomoro papa ma
le tla re šiela dinomoro. Ke tlo go fa dinomoro mama ka laboraro o tle ka kua ga Moremi re tlo go iša nokeng Malefo fe mme o di batana di orele ditoro tša gage di kgone go bulega di be gabotse re tla le thuša mama re tla tšea nomoro tša lena kere alright motheletši wa motse community radio gona fela go 96.3 FM Mr Malefo ke kgopela gore o tše sebaka se o laelane le motheletši kgolela gausi mo re theleditše go le gona ka ntle le go senya nako batheeletši ba radio e botse ya motse community radio station nna ke le Reverend Malefo mopapa modimo a phelang ke re modimo ka raka le thuša ene kudu banna ba ba kgopela go manyalo le masea banna ga diphethagale le ba ba lego ka malapeng a bona ba senego maroko ke re modimo šue a tliše boroko kudu batho ba ba tshwenyago ka moya ke re modimo o ka raka le thuša la kgona go kry-a tlhatlho ya nnete e leng gore le ka se kgone go dia diphošo ka lebaka la gore go bohloko gore o le motho o tshwenya ka moya goba o tshwenya ke sedimo and then o ye go kry-a direction e wrong and then mafelong a letšatši o kry le gore o tšere direction e wrong and then ye go costa bophelo ba gago ka moka ebile ye go costa nako le tšhelete bjale ke re modimo a le rodiše molemo o sa felego ba e leng gore ba hloka dithapelo re tlo ba rapediša taba tša bona re tle di kgone go diagala mo dithapelong tša ka ke rapela ke tlo le beya lena le le go kua gae batheeletše ba botse ke re modimo šue thobelo Professor Moremi le ka tsena monga ka pele le laenana le batheeletše le mohlomongwe le ba botšeng gore batho ge ba nyaka go tla ga Moremi ba ka tsamaya jwang ba ka le founela mo kae sa mathomo malome ka kapa a ke lemoše batho gore ba hlokomele pitšo ya bona ya bobedi a ke lemoše batho gore batho motho mongwe le mongwe o na le modimo o a mo šireleditšeng o e leng gore o nyaka go bona a montšha ka gare ga dikotsi setšhaba sa gešo batheeletši ba motse community radio station 96.3 ba letlakala la rena la Facebook la Dr. Moremi mmogo le MCRS ga Moremi ke mo ga matlala ra mošibo Gausu le Letamo toropong ya Gausu Seabuswa le Marble Hall ke mo re ke re yang galang gona manta ka go fihla Sontaga ge le ka se kry-e ngaka Moremi ka gae le tlo kry-yang Kobe ke mošomi mmogo le nna goba le bangwe bao e lego gore ke ba kamala gae ba dingaka le ka founa la founela 060 959 0303 060 959 0303 or le ka founela 079 170 9862 079 170 9862 or o ka founela the right reverend 072 133 6761 072 133 6761 o ka founela the right reverend and then wa tla wa kgona go thušega wa biakanya gore o ka fihla neng ka mola ga Moremi ba le lenyakang di-product le ka founela number ya 060 959 0303 le tlo bolela le abuti karabo and then ge e le gore go na le tše dingwe tšeo e lego gore di ya go tshwenya ka kua ga Moremi ga di go sware gabotse ngwalela email mo go drmoremi3@gmail.com ngwalele email mo go drmoremi3@gmail.com and then o ngwalle dillo tša gago ge e le gore go na le babereki ba ba sa go swareng gabotse ge e le gore go na le service yeo sa e kgotsofaleleng o na le right ya go ngwalela mola emailing and then ka tla ka kgona go šala seo e lego gore ga o kgone go ka thušega ka sona morago email e tloga e šetše morago ke ba ka kua gae ba bagolo boabuti ba tloga ba e lebeletše kudu ga ba nyake go bona lena le ba bangwe bao e le gore le thušaga ka kua gae le ba le dillo ga ba nyake go bona le ba moo ba nyaka go bona le thaba ka moka dilo tša lena di loka di sepela gabotse ga e le gore profo go šaeditše o no ngwala email ka mola go drmoremi3 and then @gmail.com and then ba tlo go araba ba ga Moremi ke a leboga malome ka professor re lebogile mongaka mopapa re a leboga Moremi crew re a leboga le sepeleng gabotse le sepeleng e le modimo ka sebopego sa lerato ba be ba re nko ye ka mo go koko ka lebaka ke gore noga e bolaile mara noga e ga e tšwe kgole e tšwa ka mogae
Koko ke nyaka o ntše gato ka gato a o robale bošego o a tla išaga ka gare ga lapa la ga Ntala o nyakile ngwana o mo hlokile o bone lesia ka fase ga mpete empa Ntala a se le bone e gare tene di a swa Ntala a se di bone ka gare ga lapa la gago mogala bo o palela ko go robala ka lebaka la gago o sa robala tabaši mahlang noga e tla ileng ya tsena kang o bole kae noga e ke bone ke nna furu nna ke ya toilete ka be ka bo ka mmotsa ka a tla o bone ntho e buisone ka bo segagogolo se sena eno šašala eno o ka re e swaregile o ka re e ya sola wa re go e bona e tsene jwang ka mo e tsene jwang ka fa ke itsene ke re beile metsi mo moketleleng ke ge re tlo e tšhela e sa le mo fase ya tšhabela ke bodulo ba yona ka mo noga ye ntate o e bolaile mara bošego e sa go lata wa e bona bošego ke bolaile kgale noga ye ka e ripa motshela letsogo mara ke na le sefe ka bona e na le 3 years mara ke a e bona ene ke tšere ka ilokela ka mogala ka lebotolo ka e buya mo toilet mara mmele wa yona ko o tshumetše kantle gore ba loe ke ka ba kgona go ikerea ka ba ikerea and then leselaola le tlhogo ba e tsoša mara ke sa e bona kua nokeng go tupa mollo moši wa noga ye e swang e tshumang ko wena e re ke go nyakela gore wa e o e bona badimo ba re moeta o ne le bothata ke gale noga e dula kang kua mang moeta o moeta o kwa mokgekolo o robetse ga sa le gona wa ka gae e re ke le thuše ke nyake go tseba gore thušo ke le fa e buang ka seemo se le ka mokgwa o bolaile noga wa re go fetswe e bolaya wa tšea tlhogo le mosela wa di lekeletša ka toilete ntlong ya botshwala mare ka lapeng la gago noga ye e leng gore e be e tlile ka mokgwa wa maikemišetšo a go loma mmeo noga ye e bolaileng bana ba bantšhi ba masea ka gare ga lapa mme a re wa iphepela bana ba go ba nyakang ba lla ba ku teneltheng a ke tse gore mme o ba šeile ka mara nna ke kwa mokgoši o lla ka teneltheng ba galabe ga ke nyaka mo ke nyakolla ba re moeta o na le bothata bo bogolo seng go ngwetši ye fela go di ngwetši ka moka noga ye e re e sa phela e yata bošego ka gare ga moeta ke mo leng wena o a e bona ee ke a e bona a ke robale bošego yala ke a swa ke yana molamantawa yala ke a swa ke yana molamantawa yala ke a swa ke yana molamantawa ke swa yana molamantawa ke swa ke yana molamantawa yala ke a swa yana molamantawa badimo bo tate mogolo ba tsoga ba re go nna ba re botsa ntate Ntala a ye kua gae ga gage a late moeta mmage a ye kua toilet a tele noga ela kako a tele ke teke mmotse ke tala lebaka ke gore go na le lenaka go na le bothata bo bogolo ka
gare ga lekase kua gae ko yang kua gae o tele moeta wa mokgekolo o tle le ona mo o ye kua toilet wa kolle noganeleke tlo go botsa ditabanta tenta ko go fa koloi kua Okay. Kau ibu ni no apa apa. Ini bulan ni boleh. Kau baru begini bulan kamu harga mieta. Dengo na no. Kau tengok ni weki wana mau mulai gaya boleh. Boleh lu jawab. Dan desai bersakuan. Yang gua gae tela temo eta nyaga no gae. Ori kita teno gae. Lele beri mo paro. Khalabe para taba ya no yengwe re tlo eswa yengwe ke tše e le go gore tša gona o di faketse ka fa ke marapo a noge eo Ke hlogo le mosela. nko vule ka fa hlogo le mosela di dula ka toilet ganta